how wonni problem yare pa na da wo so ana adwuma sam spiritual marriage edian tutumirika na bra odifo skedwa nchen sokoban petuda eho na yete edi yedwuma na odifo line ne ye 0553 011 926 meda anyansafo ne badwenbafo a ani nimdifo a ye pe bibia sua meda mase papa sa wo se honhom wo hode a mibusa biem se ehefa na honhom omotena bia no omo yo lady me pa cho me dase me dase papa ansa na obi badwene honhom ba bia owo no ese nipa te honhom se mase wow na ye nipa kra ye nso ya honhom ne bia wow nipa ya honhom ya pa beso na ya ka honhom a me pa cho de ofra no me ntime mpeke o ene de unfortunate odifo ba no we ntime ama enti ofra me a phone na kura me onua o onse wo hwa wa wo frɛ no ene kura me ese me kasa ntime nkasa me ntime no nkasa enti twɛn me kasa wie a no afrɛ e pa cho me dase me nim se agenti wo betie me yo lady dia se ni party ase ne se ahohom wo ho na wi ase ahohom e wo wi ase nyina mo ye for pe eno na kana me bebusa wo no ahohom e wo wi ase nyina ye for omo ye for pe bebrebe nyina ye for pe na se ne abasa de a because onyankopon bo ade na nti ewi ase kakraka nyina na ahohom e wo mu ye for de papa wo pa chese yesua bibi nti ma me ni me pa cho ma mi se wasem bi okay facha me se me bisa wo enipa wo wi ase nyina ye sei enipa wo wi ase nyina de se emienu na nipa domo wo even Ghana nko ahodwo kakra kura wo nipa wa emurutu papa ni enti a me nim de mu ni me susue mu no me hu de say enipa ya mienu ne ene say se anyu oba e be ye be ma enti nipa wo wiase ye say ye mienu oba ni be ma watimi wa kame mempene menye o say ya dodo say ye mienu enti ya ne ya se ya cheche ye ho awe a bibi ama wati ase enti nipa wo wiase ye mienu pe okay ahoma wo wiase ye nan okay eye 4 okay Oduman ko use 4 elements. Eno ade nwuno asase we ya me na omi ne yatimu. Ye yatisu yi. Yes. Wow. Na sa 4 elements ni nyina nso ewo nipam. Ewo nipam. Yes. Ade na ogba ade abona de. Na ahohom nan no ewo yemu san ekwa be. Ma menche wase. Okay. De enti amese ahohom ewo wiase nyina 4 pe enie. Ya wa ahohom ewo asase so. Okay. Enti ewo asase. Okay. Asase nso onipam. Onipadua we say asase. E de enti na ya asase. Bible so tete form na tie na ode nwuno nipa. Wonderful. Enti me pa cho onipadua we e asase no a. E dote e. Enti sa ahohom bi wa asase we so a ono nyina ya baako. Wow. What you say? Mystery. Yes. Ene ya wa ahohom a wonsuom. Waters. Waters. Wow. Spirits in the waters. Wow. Womu nyina nso ewo mu dada. Kwan beso. Me pa cho tie. Ensuo woni pam. De enti ensuo woni pam ne. Da bia wonum nsuo meboa. Eno de asa papa wo kan sa me ne onya adwen because e ensuo amenum e de na. Etimi beda mi. Sa wonum nsuo wi a. Okay. No asa ya dai. Wadwo nso agu. Wow. Me pa cho se nsuo ni umu a. E de na mfifire timitew. Wow. Se ya air condition mo. Wow. Ba ya kasa na se heat ne e ba. Once what air condition so na mfifire. Wonderful. What you say? Wow. Enti wan kasa onipa no ye nsuo. But you don't know. Okay. Enti ya ahohom ati nsuom na nsuo na wo nipadua mu. Okay. Ene wo ahohom a won fra mem. Me pa cho home na home no. Me kasa sese wo do sako ano. Wo kasa na do sako ano a. Wo ten kasa emframa ye dai. Ana efiri wo nipadua mu ye dai. Enti so obi bete me nka emframa na efiri me mu ba no. Ene ma wo te me voice. Wow. What you say? Enti ya ahohom ati mfra mem. Sa ahohom ati mfra mem omu sa so wo me mu. Omu wo nso mu. Wow. Ani wa ahohoma etijam ejam ahohoma tijam fire element. Yes. Na sa fire elements no so ewo wan kasa wo mu nipadua yi. Oh yes. Na chase niema nan ni nyina wo nipadua wo mu dada. What a wonderful. Enuntina odoma nkuma so obo nipa wo ni suban ne de yi. Ni saso. Enti se de odoma nkuma tie sa na so ye wo. Wow. Se me ka kira o etiefo. Se enenso ya adesuade. Se skedwa nya me kase odifo skedwa watena sisei dia na ya adesua yesua de o yesua de enti time chuku efe na yadu patu ne so enti tenase na tie me da wase papa yenko lady ebia na obi hwe me na ohia me number. Okay. Me pacho so obetime the number na to dwa ma. Odifo line ni o 0553
055 011 926 odifo sikadwa edini damu ba akopɛ wonderful name odifo sikadwa 055 011 926 me do ase papa yenko yo lady me pa cho me da ase ejan sure so the number na to dwa when me signboard am dey dwuma wonderful enti badwemma ne nyansani bi a ohia me no ofrɛ me a ba nya sesi a the phone na kuta me enti ofrɛ me a me ntime no nkasa me da ase lady ese ni party ete ho ase me say odomanko abo nipa woni suban ne nseso na tie ye nipa yi we live in the physical world me pacho ali ofrɛ me a me ntime mfa pacho and at the same time we live in the spiritual world okay what you say yate honam wiase ya sanso titunsum wiase wow nipa wonnim ho but wonnim ho nwie okay me pacho ya kasa onipa o spiritual world wo here ɛnfa na abɛkyerɛ papa spiritual world there me pacho me da ase sesi a wote yi wo yam ne yam egu yam wonim wo hunu yam ne yam da papa da bi so hunu yam ne yam ti ɛno ne spiritual world ayo spiritual world wonderful nam wonam nyina wodi ahohom na nam wonderful but wo hunu ho wonderful enti ansa no onipa baji sunsum sema de agi so hunu ho yise wo hu so onya be hu wi a wonya akoa bi obeye nipa ana obeye nyame wow ni mo ye nim ya hu nti ya dane nkoa wow so onya be hunu hu a wonya akoa bi o na mo obeye de yan obeye nyame wow enti na John chapter 8 verse 32 was say na mo be hu nokre no na nokre na ya made hye wow enti at the moment abe hu nokre no wonya akoa bi o obi ntimi na ada obi ntimi sisi obi o what you say obeye de hye obia ya dwenim sa na wi ase te obia ya dwenim sa na odomanko adem ba wi ase semmeye wonderful wi ase we se empanisi so obi sua wasa wo tia ne pa no kwasem enti me de me nimo no me catch any pa say me nsua de o internet no kre what you say me de na I got my messages from inspiration lady nwanwa say bisa sofo mu dodo say na every day bi obetima deliver message all the 7 days ni nyina me even 8 days what about a can calendar mu a ye 8 days anya 7 days because ena da ben ena ya wada no kre enti say ena ne kwa na sa besi ya wada so a me pa cho bu na no e say 8 days aya nwotwe anya nso bi o kwasem every day bi am ka nyame asem no kre every day bi anso me so me repetition because nyame oye adwuma kọ nanim on say manachi dabi so be say my repeat message na bi ya bo repeat wonderful na nyame ya na mete wo na message amaka bi ene ya sa repeat what you say enti bisa say me kura mete san eye dan every day bi amenya asam foforo ya sa ya dey e ba I live in the spirit wonderful me mete we mete asase so mete nsuom mete mframam sa na me sa tigem how many pedua ne sa na tie sa na wo so a wotie me sa na so tie okay what you say enti na yehi ahom ne mu mienu ne aka ho asem papa yan kofa maye me pa cho ya ka ahom o muti emframam ne aka ahom o muti gem wow ya wonwum bi a Christopher sai onam framam o ori ya na djuma ya yini skedwa ori ya na djuma me pa cho se nyankopon na me onam framam enti nyame onam framam on do correct on say Christo on say ya wo enipa bebre ho a wo ma single out say hohum we de ofri nyame na hohum we ofri bonsam ye ni nipa na ya wo nipa because nya onyankopon na ye na ne hyehyɛ ye ni mu sa dabi eti ye ni ye mentality ana ye wo wa specify say when free nyame na when na free nyame wow ebra nyame bo na de na onyina benkum na onyina nifa ye ni ho what you say Genesis chapter 1 verse 31 was say ade bi onyankopon bo e bi aye na eye pa wo de pa kra what you say eti da bi ameka asem kire ni pa etie me say God lives in his creations ade bi onyankopon bo e bi ahumi bi onyankopon tim enti do not abuse nature ade ye nyame nsa no adwuma ye timi ahumi bi ahumi anyini no nyame nsa no adwuma enti nkasa ntia ensori ntia wow because at the moment ya beta nyame abode no wuta odoma nkoma wow enti na ya ka hohum a ete emframa enegem wow na sa hohum itie ne ye ahohum ate emframa enegem omu na sankede ba wona mfamu a omu ya prosifo ne ya sojafo ahohum ate emframa oh yes wona ya ti jam omu ya prosifo ne ya sojafo hey
Jampale fo nyina wom. Sa na tie. Wow. Answer ho, enipa wo wi ase. Da bia me kan asem bi say. Ade bia ye na asase so, enye ye ne enim ye o. Ahohom no. Eya ahohom na ye ne ye sua. Wow. Eya copy and paste. Wow. Because ho, so wo ba. Wo ye santini na aka asante. Na so wo ba. Na so oba ne ba asa wo ba na so oba na oba asase so a. Ba cho kasa be na obeka. Asante kasa na meka obeka bi. Enti akwa na obesua kasa ne firi ho. Obesua firi meme ho. Anya no ani. Eya copy and paste. Atiefo ne ahwefo se meka kire wo. Se ne yesua de. Ahohoma etimframam. Eno ho asam ene ne yaka. Ene wona wote jam. Enho asam ne ne odifo sikadwa ebebie so acheso wahu osofo kranka bi nkira woda wonti bi ba bia enso anye ni hohom ene tomagufi a hye yadwene munti ya betena ba bia kase efiri nyame na se firi wose eja won nkira wo pa papa yanko yanim lady me pa cho me da se ya no onya botre papa ya na ya o e ya desua okay ya desua sa empani bu bese obi ni mu a obi kire okay aha so ye teacher ni no ni abotra wa school for omo mpe wasem pa o ba enti me metu wudi matamu a fine wa ni matamu a fine enti ahohoma ete ojamu no sai na omo enframa mu no sai na omo niema omo ne ya me pa cho enframa ohom no omo ya prosifo okay omo de mra na ya adwuma okay what you say okay ene wo ahohoma wo jem omo so ni asojafo no asojafo yes do before complain o ya obapo papa nyenko me pa cho otie enframa ne eja no omienu nso na nam enframa nija omienu na nam obie madwe every day bi omienu na nam ampa on say hwo sa two elements ya no omo nso na tifie no correct you can't do away with the air ya da yatim me pa cho so fine oda eda ne mu a me pa cho de na free mu ba enframa ne bona anya enframa na ne ba bi enframa ne free ba dabi enti enframa ne ye nyame okay woni nyankopon na nam wow na me bisa wan kasa enframa ne mu enframa wo mi mu enframa firi wonum ba efiri hunu mu ba ena sanso firi oto asa pie what you say enti so yi fo sha eno nya enframa aya na no de anya kra o papa me pa cho enframa firi wonum ane de firi oto difference wo mo difference ane de aya na bi ewiam enti akasa describe enframa firi wonum a obetuma describe pa cho David na describe de firi oto so obetuma describe papa won't mean describe but de ba sent kakra na eba wo mu na ase enu nti na meka cho say ewiase ya positive and negative oh ewiase ya positive and negative say ya pekane adem kane so ya kofa positive wo ya nko ade ba me pa cho ntimi nya kane ama nye yi okay enti ehia positive and negative wo ya okay ya nya electricity say mekum ni pawo no correct ya say meboa yen okay enti obroni say electricity is a good master but sometimes it can be a bad master yeah so why ya no te baby why ya no baby te na do sakosomo a ebe dai ebekun enti wo ko ho a hwe yie no kwasem when na ma ho mu ehu yehu na wo hu nyehu say wo mu predipa dabi wo ko sunsum nchen a know yourself okay so nyehu no hu wie nyehu no hu a hunu so ho na ogina won oye onua okay now say mentality no a adwena de atirimu a ye de ko ho no en na ma ho mpra yen because me gina yi menya madwe se maye obi bone okay sese ye kasa kire nipa okay meni obi ya ni asem okay no obi afra no obedi ni matem sade ba akun ye sade ba akun ba ye ya ma chi ni obeja ne nice a ne mfe ne mfe obeda keta so obehuna mane mese ma chi wa ma chi what you say enti lady tie se obedi watem se sabi o ya aboa me pa cho enye nipadua na ya na ya wo eye hohum na atu mu no ena ya na ya enti so obe voice aka bia tie nipa no a enye onipadua eye hohum atu mu no ena kasa what the mechi ona say enti se ye soja wo fie a eja no ya hohum okay ansa de be soja ma eja na timi adare no ye hia mframa no correct enti mframa na kushi eja what you say enu tie so onyankopon na mframam na ye na enu ye na dwuma wow ye wi ani asa be ka say onyankopon yoja our Lord God is like tender fire. Okay, guys, Psalm 50. Answer Psalm 50 verse 2 as a 3. Edeba no. Was say Nyankopon reba. Na wogya di nanim ya ahye ade. Enti so Nyankopon ba na segya di nanu o hye ade a. Me pa cho obi e wo hye ade. No o say ade me pa cho papa no e bone.
Hey, I know the papa. Answer all the time. Yet me single out to say, whom we won't free yame. Whom we do free yame. Whom be the free yame, and the area soon free yame. See a young couple ba. What Jadin and him share dear. Famous always our quotation of Fatu so Psalm 50 verse 3. Psalm 50 verse 3. Ye young couple ba. Now what Jadin and him share dear. And in young couple jem. Job will swear can send be. And say, according to Job chapter 41, as 42:19. Also, in Yankopon, the Hunimun to what said, a plan nani a grada. Yankopon ne, a jejete sa yeramo. Na Yankopon, the Hunimun tutu, at the sa or gentle to ye. Yamini Hunimun tutu, at the so gentle to ye. Me pacho so to Mrika, that's all bra. Ya for Sakua no now, now for share. Wo ho men na e ba ne frama na fru mo ba no se enwuna o se so Psalm 50 verse 3 okay was say our God shall come and he also there and shall not keep silence, a fire shall devour before him, and it shall be very tempestuous round about him. What you say? So I be kwatwi no a was say enya nkopore ba na wojadi nanim oyada yi ehye ade wow onyame a wo ba na ejadi nanim na wo hye ade wo se ade ba sa nyame no kogina so dam de wo ye nyame nyame o tigem wo ye nyame what you say wo be soja wo fie me pa cho de enti ne soja ye so kopot ye soja de ye de ye so de no ade ana ye de hiti bibi enti ejaro wo so se empraw ana wo so se muaw da bi me so se de be ye be boa me na manya bibi kakra koma me da se so you mistake na se jane show nsa no a me pato ya na te say eh ya enti se ejane show a ejane ye bone ana wo no wa hwe wo yi me na man hwe me ho yi enti honhom a yeso onya no ene de hen ya se honhom no nye wo ye bad pa eye wo da bia maka cho say our consciousness ya dwere ya de etim no enda mawu ade bi ye bone hwe mobile phone ekuta me pato mobile phone. Can one tell me say mobile phone 100% good ana? Dabi. Eniema. Me pacho say me somua. Me dey call. Obi fra me a hello. Eba. Me pacho nya sa. No kre. Obi so phone mu a. Won fa nya de pa. Wo dey scam nkrofo. No kre. Wo dey ko obi account. Momo account mu. No kre. Wo dey wi obi sika. Okay. Obi nso the phone kro ya. Wo dey help no. Okay. What you say? Okay. Obi the phone e bokro no. Ne nyina so e phone kro no a. Enti me pacho so obi the phone ko bokro no na me so be the phone tie me call eye me business a na me fan say obi ade me pacho eno yetimi just cause phone na nya na Dabi. phone ya ade ba akopɛ what you say but different mindset nipa domo ekuta phone no na kire phone no ne bobre Wow. what you say Wow. and spirit be ya we ase wo so ye bone Okay. ye ne spirit bone sabio ye wo obi o ye wudi ni okunkum nipa No kre. wudi ni krampo adamfo ya wo amro bese wo mutwi tuo kọ akro no bo wo mukọ wi ade wi a me pa chonti do atwi tuo kọ akro no bo ni adamfo ana O wadamfo o wabusua mpo what you say no kre adamfo ni abusua no wi ne da Dabi. na mo so kọ wi obi ade emfo ni tuo atwi si nipa no so ebo ni tuo okọ wi obi ade sa de akura oba ba ye nipa no aye na adamfo oba na doye No kre. what you say enti wi ase wo mindset and na bibi ye bone Wow. enti se phone wo se phone ye bone a e bone ma wo anya bone mu nipa bia wo na ya bone ma wo me nua wo frem pacha wo phone ni e na kura me me se ma me nwie na me no nkasa me da ase Amen. lady ti ase se e wi ase se oni mo ho wonya behunu ho a wo ye nyame Wow. enti me ha me ho de obaje de onye ni me nka nti obi se obi nyime ni wo jime di a e nhyama wo wa nyima ni anya masem so furo firi nyame o mfrɛ me so furo firi nyame nya na afrɛ me what you say enti de osoma me no na dwuma na me ye Wow. enti lady ewi ase ni panti ase se ye ni ade bone ene ni ade pa because maami owo sofo no sa maami kura na wo amroba what you say maami owo wudi ni no wanu na wo doctor No kwasem. No kwasem. me pa to doctor wo ye operation enye nipa na wo no Nipa na wo no. do retramol no abodam nye nipa na wo no Nipa na wo bodam ni kura. enti so wo ba na so abodam a me pa to eno kire se nye nipa na wo no ana Nipa na wo no. what you say Wo ba no ye yarefo a eno kire se nye enti nipa. ewi ase ye balance Wow. ewi ase ye balance Wow. obetimi fa bodani adamfo e ma ne ye yie Hey.
despite the fact won't me ntra enwene but then e ba won chan now you the good o man nsuo no o man aduane di na da bi oba won chan na man aduane di a o sore no pa bi ahefa no obekro obeba ho enya won chan no oba because onim say oba won chan onya were chechire wow what you say enti nyame a wo mote emframamu no nso sen na wo nyame a wote ejamu no sen na wo no nso wote nyame wote jemu no wo mu ne yade wo mu ye brutalities ansa soldier for antifie o mu gu barracks sa asam si a wan mu ne yefre o ma asam si na sa no ode kese na sa police for some enso a wan mu ne yefre o mu soldier for na soldier for no kwasem soldier ni ba e do before complain yeah police ni ba chew na sa we mistake what me papa oni so no correct what me bo anyhow no correct what do call police station sa ko case say dey etia dey etia me bo no press stubborn no correct enti na police ni ba chew a was say assembly obeka bia e begensi e law court enti say police ni ba chew a keep quiet say yo remain silent yeah e dey enti na che me menti ase me nya say wo mistake e ba bo because onya abone a wan chew enti nyame a wote sa ojamu no omo no wo se omo na ya sojafo no nyame a ti jam na ya sojafo wow e na nyame a ti mframam enso so ya police fo wow omo de mra na ya adwuma wow what you say enti ni panti ase ye ni hohom wo ye homone said the only pa bone fo wiase sa de homone nso ya dai ne akasa homone a enye homone se wonam wo kunkum nipa dia wo be se no no eti se sabio me no tie wunyu amade wonya mehwe okay na mafra tumi bi nam de abodua me pa cho me bodua bible se dua bo a eni nyina so no enya adwuma na dua bo hunu what you say sa won fo amade won fo me a me bodua nyawo enyame enti wiase di asempa wow na asempa behwe oso wow enti me pesa me tu nipa fo se ya wo ahohum atem framam na a positive and negative okay because the soldier ni bachi obi no papa na ni so a sa nipa no ye mfra ne se we nipa bonefo anase we nipa papa what you say sabi o meti ai soldier ni bia so no abodam na o twam woni di na tam wonya de bone bia na o se o sha atare nti no o so no papa ne so ebi ho ebi ni ho da bi soldier ni babu a na ginade a waye no so de anya ni nti no ya dai wo teretere obu wi anya so wakum papa me pesa wo de wa kira kwan etu dwa papa to kuma se sokoban petuda okay kuma se sokoban petuda okay enti kuma se no aya Ghana Ashanti region the second capital of Ghana enti mi wo kuma se enna mi wo ne bro no efe no sokoban na sokoban ne ekuro kase enti wo ne bro no efe no petuda e hon mo na me wo ebi ana pesa wo ba me nchen ana wo adeso bi nyama bi haw me patcho me number ni 0553 011 926 oni a wotie me patcho me de eja de me ba asem mebo nipa enipa nti na me wo ho ebi ana wo problem wo ha bi a wo eson bi a me de me ntimi nsengera out me wa madam for alaji me patcho me chiawo so for alaji we me fitani anu e me ka lady unim mama nchipu e kakra alaji eye audio bi de mama ose sofo matietie Ghana sofo akese ni bi na obobodin ya mentimi mfanto din was a mentimi mfanto dwa was matie we asa ya mo nka salvation mo nka nkwaje asem ya mo ka nyina yedie wo bedi ye awaresem ene de enti mo obra mo de ka salvation wasanso ya kramoni o osua de okay me panasam pa wase ya nkramofo de ya ko masrachi de mu a ade ya de esua pa eye wase de nkwaje sem ane uwu a baabi abekro atamuo ehon nsem ne yeka na alaji ma memfa akwanya we so na menyi alaji ano kakra bi lady tie me pacho ya wa driver fo nyina driver bi okuta license bi ya driver meboa but your driver what the license etwi abobo ya no correct any old driver otwi pragia no correct any old driver otwi tiko okay any old driver otwi oven okay any old driver otwi atekureta wow. any excavator me pacho omu nyina agire ho a obi ya driver me pacho difference ni mu ana difference wo enti ahonhom ne dɔɔso obi anadwuma okay. what you say okay ye won nkoda no afa no masakra enti onya begire ho a wanfa Yesu a obekɔ bonsam gem and one you say abeye say one you say can someone testify
so akobo nsam je ho abada me nua kwakubo fo ka asem bi wo se ba bi a me nko hoda me ya da na maka ho asem won ko America da obeda ti maka America asem untimi nka eye here say di obi ka na wo ya dai enfoni bi a wo hwe na ade ka ho asem what you say enti alaji me pa cho position no obi an grade enti me wi a memma the exact answer wo pe na busia de America cho nyina ne say ewiase we ewo bi na akowie bi okwasem media metumi wo si o me yedifo meti sunsum asem me hunu sunsum me ne o mu na da sore ye what you say papa se obi ba skadwa nyame kase na ase a edi ade pa na skadwa nyame kase ofa wo so ye mankofo lady so obi pese oba ja na ase a okay obi ane ne hawo okay me ntimi nka se we die ni na we die ni obi ane ne hawo okay obi wo ha wo de yare na eba menim yare a nipa na so no wo yare bi a de meka cho nyina ne se bra na wo ba me nchen a me nto ade eno ne hia me no me nto ade enti me mfa ye nya adwuma no kre me mfa nsu nya adwuma me mfa bibi anya adwuma me nti aban menim ni nyina menim how to prepare oils menim nsu adwuma ana menim ahaban so yare ne wo ahaban mu a na wo de no de na wo ye no me de ne se wo se do abadi manum asema de no ade na be de na chi ensancha ne be de na chi enti me de ne se wo ba me nchen a e ya aforebo wo be ba for there 500 cedis problem be wo de ba bia kaniska 500 cedis 5 million no eno anso de abeto wo ha wo ade ba ye no eto atwa for ni hwe ade na yo hwe we are separating the men from the boys wonderful because yo the entire jaya mesanie yase Yesu Kristo kwa so dem wa kwa so dem na ye ton wo mo sisa sika wo mo to nwan wo mo to ne ma wo kwatwe aba wo hwe wo nyina enu omunimuni wo mo wo mo ne ma na wo mo table no omunimuni nyina enu wo ka so anka won troy se be je fie be mpa ibo fie enti mpa ibo fie bia be ko bia tonton ne ma biara se ena Yesu ti ase na enko betwe aba wura ho what you say enti me di Christ na nhyehyɛ so what you say enti me mento ade Yesu kopia so dem na ye to correction enti correction to ewo ministry num what you say enti me dia ne se wo ba for de amaja na for de na be bo se amemene mfeso dia and you forget wo bo akoma mu afode ade amaja because of a problem ade benti no correct na so free wadrim wa honi mu enu akoma mu ade afode boba wo so problem ade ba ye no won sa ba dai ebeka wonderful aya simple wonderful enti so obi pese oba ja nchen a say ya ware say ya wo say ya kwantuo say eye yare eye sikasem ana mane say ya ban mane mpa me de ne say memfo bone so uko wi obi ade ni achi uko gina court no oba so odi fo twitwaje me pa cho ade na akọ wi no e so face the consequences papa na ma enchi ato bi so ho me pese metiefu a e hwe ne bre ni nti ya bre ne ko ba amema sema enchi ato bi ho no me pese wo pense me pa cho lady me da ase enchi ato ne say okay e bia wa china bre ya na enchi ato menye man kwada because enchi ato ne de emu wo hye ansa na no obi beto nchia na che say wonyini ni no correct what you say no correct enti wo beto nchia de a that means eyan so he okay me no to nchia so timi ya de we a me so we see amaw because obi anu won mu a ono obi to nchia eye verbal nchia to no kwasem what you say enti wo be challenge de a e so de bibi to so okay wo ba beto nchia ida so okuta asase okay ana so okuta mansion ana wo car enye car na to achia Mr. Kumikodia me pa cho me chia wo eja nye okese enti lady menchi ato no me yede ma won na wonani abre wonderful won na bibi achi won so wo pa bibi ehunu wo pa bibi ehunu no kwase won na dwen nyina ne se ade na final word na ye bre no me pa cho lady me da se baby on send na message ya nwie no kwase ya beto aso the dwelling presses of the spirits ya beto aso enti ya kire honhom e won frama ene nsuom ade ya che omo bobre aka honhom e wasase so ne nsuom na ya hwe ne ya balance ne ya hunu se ade ya ya no so ya ne se ya ebeboa ananse emoa enti me final word ni wonu a wutie me pesa me ma ate ase se wo a wutie me wo ya honhom enti je ohutum na sua bribi eka de onim no ho na so sua bribi ka de onim no ho a
eja da woroma ebesi yi ekira ye de part 2 ne bebrɛ se eja eboa yen ne atenkwam ne yanwu a ye de part 2 ne besa ye dai abrɛw me number ni 0453 011 926 me dia no odi force kadwa me pa cho me da ase me wo kuma se so ko ba petuda every day bia me ye adwuma adeti oi esamese me ye de osoma me na adwuma se na biri ba me ntumi nya hwebie enti wo problem bia fabra na agya mfa me so no won so no mo wo ba remember enfansa pa ma ye ba afode so per results de a kutankane sika 5 million ana se na sika 500 cedis wo ka 500 obi adwene se eye 50 cedis yo ankane 500 no and your friend 50 cedis and ankane 5 million no your friend 500 cedis enti abusia me pa cho me do si wa ya me pa cho me da se fra me ni ani nkomo me mpe fra hyen so me chia me ba na agyin ma chia me manyina me ba biga me chia wo na ma chia me bekuma na na akua sika na agyan hirawo agyan yo kese na ma chia me ankasa ma chidini me nsi anamu makoda me ne nam me sofu kuma osofo David Afriye enne yire enne busua agyan hira mo nyina me da hallelujah 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 same ka kira o yesua de enne nyame difo no abepensem niemamu ade a kire ye ema ye hunu fa ko a enyame no wo mote o motena bia wo ye nwie ye besa to aso mi amidi dwumadie wo chia me di Lady Bex se mi di na ye wo de Lady Bex eja won hiraw na wonye wakoma so ade ma o kina ye besa hia na ye sua ade na kai hunu se time no ye 5:30 to 6 o'clock eja me chia everlasting power palace members nyina eja obibia na onye obibia akoma so ade ma ye besa chia o kina abusua waje bra na wo hweme me dia ne skadwa nyame kese odoman kuma bo so ne asase a ya fe no ba ade no ne de hye konkron eneme ana odoman kuma soma me won nkyɛn same mfa asomdwensem emraw asomdwensem a me de nam ene san odofo me ka bibia cho sa abrabo a yebo ye monokwa wo ewiase na hokwa wo ansa na bebo bra na obetimi adi ye ne de se bibi ta akire emo obi ntrase na adaw mo obi nkasa ho adwenem abrabo na yebo no tie ne ye eya me na mebo bra nya yen ne yebo bra ade ba ko ma study owiase ne se hia wa enkasa hia yen yanze se sika ne ho enso nkrofo si a na esi adan